kila ngun mai nanrau o mutu tungai tangi tahu untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir. Wana na Bula FM no sorry. Bula FM na bantuan na sir. Kung natango William Menisa kung taro po nila lang main pa. O untuk talitang wala po na warung ko na Bula FM. Natango Amelia o mga dinakraki o dotaleta ka na Bula FM na bantuan na sir. Bula FM na bantuan na sir. Naka sa Kongo na pangalala kanina day tukutuku en boingin dinday. Sampai taki en dala ni nona buna na mati ni mere liebu na ngone le mbagitini ka ba mai ndeumba hendo na tangane ra bato kana visa ni sale buna kisi ni kudhe wakati kina. Joshua dala na undolo na tangane mbagitolo sanga bulu ka dio mai ndeumba. Rau tiko batangana ndona tiko ke liebu sabe su kambe taki na rona dala ni kudho ndona dala ni be banga matei ke na ndona dala ni be banga seni. Takatigo bagayandra en andona ba mai Pacific ka badala no ndolo rau tangani tola miniti na mbalabo ni bono eto mbaleta ka medabani na tigo ni aliebu ndau kila yana yada na Big Joe na tangani ngo ka beso na ka rosanga bulu ni singa ni bulongo wandina dina taka na tolo na dala mbete kikina na rere tigo kina mata bilo ni mata ka dala no ndolo sanga wala ngana kisingo ni aliebu na ruota la ngana kisini kudu ka mbete kitiu kina yana tinika dio sanga bulu kawalo kina rono ndolo karua Nia na itukutuku mana tambana ni visa ni sebanga ngai talitigo sona kisini kudu kila kasamitaki ni bogai tabikina odola na undolu. Rautani ndolo bitu na rauna kisini matengo na dhika idhingomi na kani wili suba na loma ni ruwa na madha saoti. Tuku no bunu wai mai kama na dauni bagasala ni matenda undewa ni rauni tarobi na matengo keba kaya mbula taki na sabasaba. Ya manando sabata na linga mana bengono tudho ko baya ngataka kina ndona yaya. Sanga ni matebo na matengo me bakaya bagande tako bunu wai kama rautani bitu no ndolo na kisi na wili idhingomi na loma ni ndone mbaki. Wayana loma ni tini na mbaki saoti. Ia ena buku ni wani mate ngandrebi na nomoni bebo soti na leni bonua yani na berati ko mai bagali lain wani mate me bakani baka usarati ko mai bonua tani wande taka kina tambana ni tukutuku na FBC News Apollo Sibosa ni bola na ililu ni tambana ni soli wani mate na maki mena besole yake ena moni madha ungo Sate ke butaka na mate balo ni Australia na kiana bodor na bogandindike membalata na be korni buli bogadadani na ngauni ni dangi lambene sanora Tigo mai rana ngonongo endona timi ni bogandindike be bugi tigo kina sona boile silesi bogamate ni tena nondo banua ena loma ni bidan na singa saoti ya namaki mena tomani ena madha wa katumai ngo ena be bonua e bogandina dina taki ni bogadada saranga kina bogalebu na vangi lambo Winston Kina nonda tuko ningito rosabang lalataki me rolaki tomani rotuna dorubo na kiamba ni timi ni biti na rakabila ya bitu bate mo rabubo ke aisake kato nimbau Rua mabua na rua na sota ni buru saoti wareta ko Ben Ryan na doni bebo bulida ni timi kina FBC Sports ni bakame ndo tuna mbole lebu buan na ngauna ningitu ngo na buku ni be mate so endo beta kabikina tuko no Ryan ni rato bana mata kina rawati ng ganga ena sota ni Hong Kong Sevens ena moni madha wa katumai Tabakir na bagalelakan ni nonda itugutuku na numo binagati ko ng Bula FM kina Radio Fiji 1 rongo da kina na kina itugutuku matata Medha ngauna ni rongo ibagalelakan ni mataka ni temo taumanda. Nakalalewa ibiti, buwana magkatitabua, ang maramani tao, malam-malam nanunga, umakot sa restaurant hao, ang talita ka na warong mo, nari Radio Video 1. Quentão mais serua, quentão da Barronga, é na Radio Fiji 1. Andau mais bitina, bongana, Nimbula, nadangoloa taratu, au maramanita lebu, au wakitiko ngainda lebu housing. Ando Barronga na Radio Fiji 1, ando mo ibiti na bongani beyanean. Na Radio Fiji 1, ando mo ibiti na bongani beyanean.